krenuli smo. Znači, Shoot. background versus backstory ili backstory versus background, kako želiš? Meni je apsolutno svejedno, jer moje Šta je- mišljenje je da je isto. Šta je šalim prvo? se. Šta je prvo? Background, ajde. Jel chicken ili egg? Šta je bilo prije? Što je Background bilo ili prije, background ili backstory? Okay. Pa ne znam, znaš šta, kad sam kretao ovoga, ajde idemo tu temu, jer meni je zanimljiva zbog toga što mislim da ljudi kad kreću igrat, svi mi imamo potrebu, kad napravimo, ne znam, fajtera, Niceka, ne, znači prvi nivo, i odmah meni se u glavi stvara njegov opis, ali odmah mi se stvara i siroče sa ocem alkoholičarem koji ga je tuko, bio se šoro po selu, znaš, i sad, šta je sad to? Znači, šta sad ja radim? Ne? Znači, da li ja stvaram background ili stvaram backstory? Ne? Onda sam htio da malo popričam o tome, jer mislim da ljudi griješe. Ne? Znači, mislim da ljudi griješe kad kreću igrati, jer mislim da se miješa to dvoje, ali sad da li je to dvoje ili je jedno, jer isto ćemo reći, ja sam letio, budem spomenuo D&D 5. ediciju. Pa to ja isto imam kao primjer, da. Background, ne? To je vrlo jasno tamo, da. Da, što mi je zanimljivo. Ne, a opet u literaturi sam naletio, znači da je neki karakter backstory, bitan za story, ne? Znači da je tu naracija bitna, ne? Dok je background nešto što je definirano općenito, odnosno ne općenito, nego više onak... statično. Da, ne znam, znači kažem, budemo o tome danas pričali, ali mislim da je dosta bitno da isto se nađemo na valnoj istoj valnoj duljini. Da, ljudini. Pucaj. Pa evo, ne znam da li počnemo od riječnika ili od D&D-a. Daj ga riječnik. Riječniku znači backstory, dvije riječi su polusinonimske, ne? Znači background može značiti isto što i backstory, ali backstory ne znači isto što i background, ne? Jer background je dosta općenitije, ne? I u prijevodu najjednostavnije background je nekakva pozadina, ne? Iz koje lik nekad dolazi, a backstory je priča, pozadinska priča. Znači, ako si ti, tvoj nacek je siroče kojem su roditelji, ne znam, ubili, pa su onda oni se muvao, pa je bio tamo, pa je to, pa sve šta se njemu događalo, to je backstory, to je priča. A background je siroče, ne? Background je nešto što je statično, ne? Premda mislim u riječniku se može shvatiti kao sinonim, znači background može značiti i priča, ne? Ali mislim da kad razgovaramo puno je točnije onda reći backstory, i kad razgovaramo o igrama onda bi backstory bilo nešto što je priča u pozadini, šta se sve događalo tom liku prije nego što je došao, a background je nešto više statično, neka informacija, mjesto iz kojeg je došao i tako dalje. A recimo, ne znam, u Blades in the Dark imaš background gdje zapravo biraš academic, military i noble i ne znam koje još, ne? I to su samo zapravo riječi, to su kao nekakvi keywordovi koje ti biraš i zapravo u principu nisi igrate ni ne potičete da u startu ni ne razvijaš nešto više dalje, da ne razvijaš backstory. Da. Ja bi volio i to kad riješimo te distinkcije između šta znači riječi i šta znači za igru jedna i druga stvar. Ne? Pa to. Da. A slično tako je i u D&D-u, znači u D&D-u isto postoji mehanička stvar koja se zove background. Da. Znači ti biraš svoj background i na temelju toga dobiješ neke Q-ove za roleplayanje, dobiješ neke skillove, odnosno proficiency i tako dalje. Ne? I to su obično ne tjerate zapravo da ti stvoriš nekakvu priču iza toga, ne? Znači iza svog lika. Riječ backstory se spominje u Player's Handbooku u opisu Wizarda, gdje kaže creating a wizard character demands a backstory dominated by at least one extraordinary event. Znači, mora imati neku priču u kojoj postoji nekakav extraordinary event da bi uopće bio wizard. Ali to je dio priče.
on može, njegov background može biti noble, može biti akademik, može biti lopov, Da, ali... kriminal, ne, ili svi backgroundi koje imaš u, ne znam, točno nisam skroz upoznat na pamet kako to funkcionira u D&D-u, ne? Ima ih jako puno, ja sam baš gledao bio, užasno sam se iznenadio kad sam skužio da uopće postoji background u D&D-u, a pogotovo da ih ima milion, odnosno samo da sekundu da vidim da li imam brojku negdje. Ja bi samo još jedan termin backstory. Pa budući da se ja bavim filmom, pa onda u filmu postoji termin backstory, ne? Što isto može biti možda informativno za igre. Kad postoji neki lik koji je važan u filmu, onda nešto što se zove backstory je ta isto neka njegova pozadinska priča, ne? Koja može informirati događaje koje se njemu događaju tokom filma, ali nije dio filma. Ne? Zato se zove backstory. Da, ali da li... Što je iza, ne? A da li je to isto kao u literaturi? Znači, da li ti smatraš da ona backstory je nešto što je primarna stvar koja utiče na to na kako će lik reagirati na stvari? Znači, da li je Da, znači, to je karakterno, znači, backstory... To mu je funkcija, da. To je funkcija. To je funkcija toga, da karakterno opiše, odnosno, da, ne samo lik, nego i tijek priče, ajmo reći. Ne mora biti direktno njegova karakterna reakcija. Ne? Dobro, akcija, reakcija, ne, znači to sam mislio, ali to onda nije, a što je zapravo onda, to nije background, odnosno background je različitost od toga. Da. Background kao termin, mislim, ne postoji, nema neku mehaničku vrijednost u filmu, ne? Da. Ali... Pa ne, zato što ti, recimo, pričali sam da ćemo razgovarati o tome, pa sam baš išao gledati literalno, znači kak se, je li to sad karakter background se kaže, ili karakter backstory, ili je karakter, znači, da li lik ima, da li je to sinonimi, ili što je točno, ne, znači, pa se dosta toga isprepliče, ljudi, znači, kad se o tome govori, isto, i mijenjaju to, ne, znači, mislim, ja ću sad upotrijebiti jedan primjer iz muzike, što je meni super, ne? Ali neću ići duboko u to. Znači, imamo glazbenu ljestvicu, ne? I na glazbenoj ljestvici imamo C i H, odnosno H-C, znači 2 tona, ne? Odnosno, C sniženi je zapravo H. Ako me razumiješ, ne? Znači, kad gledaš na klaviru, znači taman toliko imam glazbenog obrazovanja da znam o čem pričaš. Tu, znači, nemamo crnu tipkicu, ne? Da. Znači, taj ton se određuje sa 2 riječi H i sniženi C. I jako puno je, recimo, u glazbenoj teoriji kad gledaš, znači, ljudi se svađaju oko toga, odnosno imaju svakakva mišljenja, ne? I meni najbolje objašnjenje je bilo da je to, znači, to je dio forme, znači dio pravila pisanja, odnosno ja izabirem, ne? Meni se tako čini backstory background, ne? Znači, u onom smislu gdje ću ja to nazivati, ako pišem nešto kao karakter background ili karakter backstory, kad se bavim filmom da je to backstory, nije background, kad se bavim TTRPG-om ću reći da je background ili backstory će mi biti nešto što player, znaš, na taj način doživljavam to, ne? Dobro, da, ali nisam sad baš sasvim shvatio. Ako ti želimo znati točno, postoji distinkcija između nečeg što je statična riječ, ne? I nešto što je priča koja je iz pozadine. Zašto to kažem? Zato što ovisno o igrama, baš na temelju backstorija, ako ćemo reći da je to neka priča iza, ne? Šta se svašta događalo tom liku iza, postoje postoje igre koje zapravo traže da se, odnosno potiču da se on ne radi, da se ne smišlja unaprijed, kao neke old school igre, ti samo zapravo imaš background, ne? Zapravo imaš samo vrlo malu informaciju od kuda dolaziš i tako dalje, i onda tokom igre gradiš zapravo to ti informira tvoje u igri stvari, ali ne informira, odnosno ne treba biti detaljizirano, ne treba biti priča.
Dok u D&D-u pogotovo i u nekim drugim tradicionalnim igrama u kulturi postoje ljudi koji jako vole baš napisati backstory, ne? Čak se spominje i u filmu Dungeons and Dragons, ne? Čas lopova, on spominje svoj backstory kad priča ono što je bilo prije nego što je avantura počela, njegov život prije. I to je za mene, ja to smatram backstory, pa ću to koristiti tako. D&D igrači vole pisati backstory, vole pisati elaborirani backstory, vole raspravljati o tome kako taj backstory utječe na igru i tako dalje. Da, ne, ja sam htio reći, znači baš to, znači, definirati u TTRPG-u što je backstory background, da ne bi bilo dvosmisleno kasnije. Znači, ja zapravo kužim da mene ne zanima znači, na koji ćeš način ti znači, mi ćemo se dogovoriti o tome, ne? Znači da je backstory ono što informira priču i utječe na priču. Uh-huh. Dok je background nešto što je znači samo ajmo reći onak jednom riječju ili dvije riječi označeno, nema neku dubinu, ne? Znači uh-huh. površinsko je. Ne? Uh-huh. Znači, evo samo usput D&D background u 5. ediciji sa svim dodacima ima nekih 60. Da, ima ih puno, da. Znači 70, ne, znači imaš tipa background koji je pirat ili background koji je mornar, ne, mm-hmm. sailor, mislim, to ništa ne znači. Ne. Znači, to samo znači da je... Ništa, da. Ne, mehanički u D&D-u znači, mm-hmm. Meni ne znači ništa znači, ne znači mi ništa bitno ako ja ne želim za moj fictional backstory. Mm-hmm. Ne, razumiješ? Znači, ja ne moram i mogu to upotrebljavati na taj način, ja mislim. Znači, ne moram to prenati u backstory. Znači, uzeti to, ne? Znači, možda će se odnositi netko prema meni na neki način. Da. Nisam baš shvatio. Ne moraš ako si uzeo da ti je background pirate, ne možeš reći da je tvoja priča bila... Da, što bi značilo to za backstory, za mog lika, ne? Znači, onda ja se moram definirati na neki način kroz to. Pa, mora jedan dio tvojeg backstorija biti vezan za pirate, ne? I za život među piratima. Pa da, ali ja u dogovoru s tobom ko voditeljem ću možda reći, ok, ja bi si to izabrao, ali ne bi da se upotrebljava, ne? Ili se to mora, razumiješ, znači da li ćemo background onda uzimati kao nešto što je backstory isto u nekim trenucima? Pa u kom smislu, mislim, to je stvar dogovora po meni, ne? Da, to je po meni stvar dogovora, ne? Znači, background, backstory, šta znači ne bih htio da se upotrebljava, ne? Pa znači, ti nemaš definiran, recimo, odnosno ne znam da li imaš definiran odnosu znači na te backgrounde NPC-a, ne? Znači mm-hmm. svijeta, na koji mm-hmm. način setting se odnosi na to, ne? Znači, da li se to onda, znači da li se to pretače onda u igru, u priču, ne? Znači u priču, znači koliko je ono što si bio rekao, znači ljudi vole to pisati, ali zapravo nekad nije potrebno, mm-hmm. jer neće biti u priči, ne? Da, to je dosta... Ali, Da, kužim kao ćeš reći sad. Mislim da je to ljudi očekuju, koliko ja znam, ne, jer ja sam isto nekad bio dio ekipe gdje smo pisali kao neki background koji je bio kao fora, jel, ne znam. Naravno, da. Neko ti se zamjerio ili ti je ubio roditelje ili ti je, ne znam, oteo ženu ili tako, uvijek je bila neka tragedija u običnom životu i sad ideš, tražiš tog ubojicu ili tražiš tog lopova ili tražiš tog... I onda očekuješ zapravo od voditelja dati u toku igre to na neki način tu priču negdje servira, ne? I to je stvar dogovora unaprijed koliko se to očekuje ili ne? Znači ja bi recimo kao voditelj osobno rekao, ako ćete si smišljati neki backstory za neku veću kampanju, ja ga ne želim čuti. Želim ga čuti tokom igre. Dok igramo želim da tvoj lik ispriča šta ti se dogodilo i onda ćemo mi to uzeti u obzir. Ne?
A to da ja moram da ti napišeš meni 3 stranice nekakvog backstorija gdje se svašta događalo, super zanimljivo, bio si kralj, ali su ti, ne znam, prevarili, Dobro, pa okay. si bio... Ali ljudi to rade, to pišu. Razumijem, vidio sam, da, I okay. onda očekuje od mene da ja to nešto, kožiš, iz toga da napravim provedeš neku kroz priču. Priču, da. Tako, da. Ali ja mogu to napraviti, ali mora postojati neka očekivanja u postavljanju napred same page-a u kojoj će to mjeri biti. Ali sve se to isto može razviti, taj backstory se može razviti i otkriti i recimo Blades in the Dark, baš tipično to i potiču da se to tako radi, mm-hmm. da ti zapravo kroz svoj backstory možeš ga ti imati, možeš ti čak i smisliti unaprijed, ne? Mm-hmm. Ali nije to mi ne igramo priču to da moramo naučiti nešto unaprijed pa da onda sad iz toga radimo nešto. Postoje neki promptovi iz kojih mi učimo, ali ti promptovi moraju biti poticajni svima i moramo da svi s njima da svi zajedno s njima radimo i da to bude funkcionalno. Ne? Kad se radi veliki backstory, to najčešće nije funkcionalno, uvijek se na neki način iznevjere ta očekivanja, čak i kad se ima Session Zero i tako dalje. To je neko moje iskustvo. Ne? Osim, naravno, ako je fora, ljudi vole nekad sami pripremati svoje likove i ne očekuju puno i onda mogu pričati svoju priču, ali isto tako bi ja rekao da to ovisi, ispričati svima svoju priču i to, ali isto tako bi ja rekao da to možda ovisi o igri. Ne? I onda još jedna stvar što bi ja preporučio, da se ako se radi backstory, da ne radite backstory, nemojte ga raditi na taj način da vas on ukopa u jednu vrstu reagiranja. Ne? Znači, da dozvolite svom liku da bude dinamičan. Da nije da, ne znam, sad orkovi su ti nekog koknuli i sad ti mrziš sve orkove. I nećeš nikad, ni pod koju cijenu prihvatiti nijednog orka da ti bude friend. Znači, igraj, bez obzira kakav ti je backstory, igraj lika sa više dimenzija. Dozvoli liku da se transformira, da sam sebe iznenadi, jer to su dinamični likovi. Zato ja zapravo ne volim backstory, jer po mom iskustvu taj nekakav ko piše taj backstory, obično su ti likovi jako likovi koji se igraju su jako statični, ne? Kad imaju takav nekakav opširan backstory i često su ti, budući da su ti backstory znaju biti tak jako dramatični i epski, onda uvijek bude razočaravajuće što kreneš u nekog prvog levela pa onda nisu ti prvi leveli avanture ili niži leveli toliko epski, pa onda ispada tu neka diskrepancija između toga. Pa dobro, ti si spomenuo kojiš Blitz, ali ajmo se na to osvrnuti. Znači, oni imaju tamo imaš background i imaš heritage, ne? Znači, to su dvije stvari koje izabireš, koje su navedene samo jednom jedinom riječu, ne? Znači, svako izabireš jednu riječ, ne? Ali ja, to smo se raspravljali ranije. Znači, ja sam bio jako dok sam vodio, jako sam bio razočaran što ljudi ne igraju te riječi, odnosno ne roleplayaju te riječi, ali piše da im ja moram dati neke tamo experience points i tako, onda si ti rekao da Ali ne ti. Da. To je isto bila razlika u razmišljanju. Ali znaš i onda mi je bilo jasnije kojiš šta znači zapravo te dvije stvari, background i heritage. Znači, to nije, zato je pitamo za Pirate, ne? Znači, zato što to nije nešto što se, po meni, ne, znači isto koji backstory kad ljudi napišu, to nije nešto što ću ja ko voditelj u igrama sa ulogama prihvaćati a priori, ne, znači ja ne želim isto, znači da se očekuje da ja ko voditelj to provlačim kroz priču. Ako meni to ne paše ili ako igračima to ne paše, plus to je nešto što ja mislim da bi i background, znači pogotovo background, ali i backstory, u Stars and Wishes-ima možda igrači trebali na neki način sami si izdefinirati da li žele, koliko žele i onda napraviti, znači u medaljama i željama ko želju ili u
ružama, pupoljcima i trnju kao pupoljak, znači nešto što oni žele da se dovede, ne. Da. Jer mislim da znači ono kad smo, mislim mi nismo sad prevodili background i backstory, ne, i to mi je zanimljivo zato što ono, ja mislim da čak nije toliko ni da bi se trebalo malo stati na loptu s tim backgroundom i backstoryjem. S tim prevođenjem, ja sam mislio da ćeš reći. Ne, sa backgroundom i backstoryjem, jer ja razumijem fantaziju ljudi da koji kada krenu igrati da je odmah zamisle nešto, ne, svi imamo to, ne. Ali onda se zanesemo, znaš, i onda stvarno počnemo se već u startu razmimolaziti i svađati oko toga da li sad moj pirate background će morat biti u settingu, znaš, upotrebljavan ili ne, a nije bitno, ne. Da. Meni nije bitno za početak i za našu priču za stolom, ne. Da. I zato sam ti potegao to. Zato što ima nešto što je u igrama, narativnim igrama, znači u Kartelu, to su one poveznice između likova, koje zapravo jesu backstory, ali one su zapravo stavljene kao mehanika da stvaraju priču, da stvaraju naraciju, ne. I isto kao što ali su backstory, ne. Isto kao što je background u D&D-u sa proficiencyma, odnosno bonusima na skillove i nekim drugim stvarima, dio mehanike su znači u ovim igrama i ti odnosi među likovima, ne. I onda bi zapravo to bi trebao biti naglasak, ne, znači u ovom dijelu, ne, znači to je zapravo ono čemu bi se trebalo i mi koji igrači težiti, znači u takvim igrama u naraciji, znači tim stvarima, tim odnosima, ne. Dok, kažem, ovdje ko background nije nešto što je po meni onak previše bitno, ne, mada je dio mehanike, da. To samo je jedan od imam 2 tetovaže više nego ti koji si mornar, ne. Pa da, ovisi koliko, znači to je jedan od promptova, ne, po meni. Da. Znači za Blades funkcioniraju tako da ti imaš dosta promptova u vidu tih background heritage-a, ljudi koje znaš, ne znaš, rivale, imena. Da. I onda nešto toga ćeš iskoristiti, nikad ne možeš sve baš jako, nego ljudi si uzimaju šta. I to je zapravo podjednaka šta žele. I to je zapravo nekako podjednaka obaveza i voditelja i igrača da se brinu. Biramo šta nam je zanimljivo i gradimo tokom igre jedan na drugome. Ne? I u igri, budući da je igra narativna, se stvara taj neki narativni sadržaj iz kojeg se gradi. Ne? Sad, backstory kao pozadinska priča je nešto malo više, je neki događaj i on može postojati definirano napred, ali ako je previše, ja često puta vidim da se ljudi puno ograničaju, stvore previše tih promptova. Ne, pa ne smije ih biti. Ne smije ih biti tako puno. Da. Ako želiš duboko ući u nekakve detalje narativne, onda moraš početi sa ne previše. Ne? I jer ćeš se zatvoriti puno vrata, ljudi puno vole ajmo mi sad, ne znam, da smo svi žene, da smo svi ljevaci i da ne znam, potajno, ne znam, moja mama je spavala s tvojim tatom i onda smo mi polubraća, ali to ne znamo, ali ćemo to u jednom trenutku saznati i milion takve situacije i onda onda se jako trudiš da to ispuniš, ne? I zapravo izgubiš ono što bi trebalo, a to je nekakva kreativna želja da ideš za ono što ti je zanimljivo, ne? Da. I da slušaš tokom igre, ne? Ali to smo već par puta rekli bili, ja mislim zapravo ne znam da li smo rekli u podcastu, ne, ali sad ćemo reći, ja isto to volim reći. Znači, meni su super ljudi imaju ideje, ali mi je još bolje kad imaju ideje koje su debilne pa ih vole forsirati. Ne, znači, to mi je super, ali je, znači, uvijek je tako, mislim, ja sam isto to prošao, ne, znači, ali to je to kožeš u backstoriju, ne, znači, imaš super ideju, ne, i sada, ti uforsiraš zato što se to tebi sviđa, kužiš. Mada ti gledaš stol i svi se onak bljedo gledaju, vodite ne znam šta bi s tobom, ti ćeš to forsirati, ne, znači i sad umjesto da, a imaš još 15 na papiru koje si se zapisao ideja o svom liku, kužiš, ali ovaj najzanimljiviji, ovaj je totalni vrh ideja, ne, i ti ćeš umjesto da makneš tu ideju, naravno da je staviš sa strane i
pričekaš 6 mjeseci novi one shot ili kampanju kad ćeš igrat novog lika i možda ta ideja bude tad dobra. Ne, ona će se isforsirati. Ne? Onda će se isforsirati još ove ostale, znači to je taj jednostavno jednostavno jedan osjećaj slobode u kreaciji, to isto jednom pričati o kreativnosti u TTRPG-ovima, igrama s ulogama, jer imaš tu slobodu, ne, znači i toliko jednostavno ljudi valjda ispale, ne, i onda krenu bujica iz njih svakakvih ideja o heritageu, backgroundu, ljudima, svemu. Ne, što je fenomenalno, ali jednostavno je onak. Da, morati dio igre biti i slušanja. Ne? Moraš znat stat, moraš znat kad ideš predaleko i moraš znat kad zapravo imaš obavezu da nekako tražiš da tražiš od drugih da ti nešto daju i da na tome gradiš. Ne? Pa da, jer baš sam htio reći, backgroundi kao keywordovi, ne? Da. Kao ključne riječi ili kako se to kaže, hashtagovi, znači ako si ti recimo farmer, ne? Da. To ti je pozadina. Sad ne moraš ti ispričati priču za kojoj si farmi živio i tako dalje. Ne? I koju je spalio. Koju je spalio. Ali recimo ja ti mogu kao voditelj u slučaju da dođete na neku farmu i istražujete neko ubojstvo i ja ti mogu reći, ti kažeš ja sam farmer, ne? Da li ja mogu znati nešto više o tome gdje bi se moglo, ne znam, skrivati oružje s kojim se počinjava ubojstvo ili tako nešto. Ja ti mogu dati tu neku mehaničku prednost na rol ili čak ti reći da, možeš znati. Znači, to je nešto se može mehanički iskoristiti ili mehanički ili narativno kao nekakav leverage, ne? I onda jednostavno ako ti imaš isto tako možeš i backstory, ne? Znači, da, definitivno. Ne znam, moju farmu su zapalili, da. Pa ja mogu znati da li je ova farma zapaljiva ili tako je. Ili nije, ne? Izvrsna ideja. Eto, recimo, ne? Ili, ne, ja mogu znati, ja želim zapaliti ovu farmu, pa mogu znati koji je najbolji način da je zapalim. Da je zapalim, da. Ljude koje ne volim u igri, ne? Ali, ako ti nadkrcaš previše toga, onda to jednostavno nije fair. Ne? Pa da. Nije fair i onda još ako forsiraš da se iz svih tih stvari radi nekakva narativna prednost ili da ti voditelj stvara priču i da imaš bilo kakav drugu vrstu bonusa, onda to jednostavno nije ok. To je igra u kojoj svako gura svoje. Ne? Pa, ali, ali to ti je to što sad ti reći, znači, to je taj spotlight, ne? Znači, to isto ljudi moraju biti svjesni da jako voditelj želim da spotlight svima, znači na ovom sessionu. Znači, ali ovaj session traje 3, 4, 5 sati recimo, ne? Znači, i sad da bi ja dao svima neki spotlight, ja ne mogu imati tvoj backstory ili tvoj background, odnosno backstory, znači ne mogu imati tvoj u kojem si ti živio na farmi, koju neku spalio i mama ti, znaš, milion stvari koje ću ja sad morat s tobom odigravati, ne? Znači, može biti to jedna stvar, ne? I ne mora biti uvijek. Tako da, i isto to, hoću reći, recimo, ja znam da je, sad kad smo igrali, lika sam napravio bio, tipa u 17 sekundi, izabrao sam Kolosusa i krenuli smo igrati. Znači, moj lik nije imao nikakav background niti backstory, njegov background je bila njegova rasa, odnosno klasa je zapravo to. Da. Ali Kolosus, ali... Kad smo krenuli igrati, znači ja sam kroz lika izgovarao riječi koje su stvarale njegov background i njegov backstory. Ne? Znači, u jednom trenutku, i sad ništa od toga nije funkcioniralo. Ja nisam očekivao od voditelja, znači od tebe, jer si ti vodio, znači nisam očekivao od tebe da upotrebljavaš to. Meni bi bilo dobro, fora bi mi bilo, ali ne očekujem, ne? Ali zanimljivo. Znači, to su samo isto kao što su udice voditelja prema playerima, tako igrač ima udice prema voditelju, ali ne mora očekivati da svaki put uzme. Ne? I jedna je uspjela, bila je fora, da. Session je, spotlight je bio dovoljno dugačak da smo se zabavili, i uspjela je na način da je nešto pridonijela cijelom partiju i to mi je bilo dobro. Znači, meni je to zapravo smisao, ne? Znači, ako sjednem igrat za stol sa ljudima, prvi put igramo jedan session, ja trebam da se kroz tih 4-5 sati
provuku neke stvari koje su nevezane za priču, vezane za njihove likove i ono, da se kaže nešto, ne. Ja ne volim kad je sterilno. Da. Ali ne volim ni kad mi se dođe za stol sa A4 papirom, ono, font 10, znaš, ono, ovo je moj background i backstory sve u jednom, iza su, ono, too long, didn't read. Ne, Ma znači. Da, moje generalno pitanje je ono, uguraj to u igru samo, ne, znači ono, ne napiši svoj backstory pa onda nemoj ništa više na tome raditi, nego očekuj da će ti GM nešto stvoriti. Baš, ne znam sada li imamo vremena, ali jedan train of thought, ja sam baš čitao nekakav na jednoj grupi TTRPG Hrvatskoj, gdje je jedan lik napisao situaciju iz igre, znači ubili su nekog ono, glavnog negativca, ne, koji se ispostavilo da je to od jednog lika prijatelj iz djetinjstva, iz njegovog backstorija. Ne? I međutim, taj igrač koji igra tog lika se naljutio zato što je on ipak poštovao tog lika i htio ga je pokopati s njegovim stvarima, a drugi PC su to nisu htjeli, nego su ga i nisu se obazirali na to, nego su ga opljačkali, uzeli su sve stvari i tako dalje. I sad, kao, šta po tebi, ko je u pravu? Mislim, ja sam to čitao, nisam ništa komentirao, ali šta misliš, šta bi ti rekao tako neko? Pa ne, ali znaš, ono, mene je prvo ideja pala zašto GM, zašto voditelj upotrebljavao, znači, za to glavnog negativca lika iz backstorija, ne, znači, da li su oni to znali, znaš, onak, meni je to preveliko iznenađenje za neku takvu, ono, kulminaciju, ne. Znaš, ono, bez da ima ono nekog uvoda u to, znači, ono, da je bilo naznaka, ok, ali već kad jesam to napravio, znaš, ono, upravo mi je ovaj frajer koji je napisao backstory, ne, znači, onak, ako on nije to forsirao prije, razgovarao s voditeljem o tome, znaš, ako je to samo prije 17 sessiona napisao i ostavio da bude tako, ok, ne, ali, znaš, ako se povezivao s tim backstorijem tokom sessiona, žao mi je, ne, znaš, ono, ali kužim ga. Pa ja kužim isto, znači ja mislim da nije koliko sam skužio, ali ono što je bilo, što su neki ljudi komentirali, ono, trebali ste imati session 0, pa uskladiti očekivanja. Dobro. I onda je lik napisao, da, imali smo session 0, ali onda po meni niste imali dobar, ako niste ta očekivanja uskladili. Ali ono što bi ja savjetovao je, znači, ono, igrač i GM zajedno su zapravo, ideja nije loša da lik iz djetinjstva bude negativac, da se to ispostavi da to bude neki twist, ali to ugura isto u priču, znači nekako izgradi to kroz priču da i drugi likovi dobiju neki dojam o tom liku prije da se zainteresiraju za tog lika. To je obaveza GM-a, odnosno voditelja, ako igra tako gdje voditelj ima zaduženje da stvara priču, ali najčešće i jednog i drugog, znači i igrača i voditelja, i kad bi se više na tom radilo, tokom igre, ne? Znači ne prije, nije bitno koliko je backstory ima stranica i koliko sitnim fontom je pisan, nego da se tokom igre ti elementi narativni osnaže, ne? Da. Onda je ta priča jača. Tome treba težiti. Sad nije niko tu kriv, nije niko ništa loše napravio, nego to je rješenje to. Mislim, da se što manje događaju takvi problemi. Ne? Pa da, ali mislim, ne bi rekao da nije niko kriv, ne slažem se, kriv je voditelj, ne, ali njegova obaveza je ta da, znači, pretpostavljam da je to bila tradicionalnija igra, da nije bilo narativna, dobro. Znači, njegov zadatak je da zapravo vidi kako igrači reagiraju, znači da mijenja tu priču, da igračima bude dobro, znači da njihovi likovi prolaze nešto, znači emotivno, da bude taj bleed o kojem smo pričali, znači ako se već upotrebljava backstory, ako je neko napisao i to, ako se zahtijevalo, ja ne znam sad na koji način je bio Session 0 rađen, onda je trebalo, znači da li su imali te medalje i želje na kraju, znači jako je puno toga po meni ovdje, znači cijeloj toj sceni sa voditeljske strane krivo, znači i onda odmah njega krivo, ne, znači jel po meni, jako igrač kad dolazim za stol, ja bi se htio zabaviti. Ja ću tebi kao voditelju reći, ok, ja sam ti napisao A4, hoćeš ti to pročitati, ne, ok, nema veze,
strgaču. Znaš, ono, ja ću tebi ugoditi isto, ići ti niz ruku da ti pomognem, ali ja se tu želim zabaviti. Ja želim da, ono, uživati u fantaziji, u naraciji, bla, bla, ne. Ali znaš, ono, ali zato je to posao voditelja. Da, ja bi isto rekao, ne bi baš rekao krivo, ali dobro, to je sad stvar semantike. Kriv je po meni ako nije razmišljao o tome kako može drugi put u takvoj situaciji napraviti bolje na temelju nekih svojih razmišljanja ili tuđih savjeta. 35 minuta, Kiki. Je, znam. Previše. Ali pa možda nije, prvih 5 minuta je bio backstory. Background je bio slab. Dobro. Da, dobro. Ništa, ajde odjaviti. Ja da odjavim. Ja sam zadnji. Aha, dobro. Svi drage slušateljice i dragi slušatelji, svi! Ili pozdravljamo vas iz podcasta Priče iz krovišta iz nove epizode Background i Backstory. Svi osim jednog slušatelja ili slušateljice, ali nećemo. Moram smisliti na neki način do uvoda, jer malo me počne nervirati ovo odjavljivanje. Znači, moram snimit ću neki uvod, ide svaki put. Možemo mi odlučili smo izbaciti najavljivanje, pa možda možemo i odjavljivanje. Kad nam ne ide. Zašto se truditi kad jednostavno ne ide? Dobro, ajde, sad smo već naporni. Ajde, bog.